A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Poštovani prisutni, dragi gosti, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu i dobru večer vam želim. Hvala vam što ste se odazvali našem pozivu i što prisustvujete, uvjerit ćete se, izuzetno zanimljivoj promociji knjige, zanimljivog sadržaja i naslova Sloboda robije. Poslije dužeg perioda suzdržavanja od organiziranja ovakvih događaja iz opće poznatog razloga, vrijeme je da nastavimo sa aktivnostima koje smo redovno praktikovali prije nastupa pandemije. Naravno, svjesni smo uvjeta u kojima živimo, pa ćemo i svoje djelovanje njima prilagoditi. Dozvolite mi da u ime domaćina ispred Medžlisa Islamske zajednice Maglaj uputim posebne selame večerašnjim gostima promotorima, Hafizu doktoru Mevludinu Dizdareviću, muftiji Zeničkom, doktoru Nusretu Isanoviću, profesoru Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, i Hafizu doktoru Halilu Mehtiću, autoru knjige koju večeras promoviram. Dobro nam došli, dragi gosti, i ugodno se osjećajte u Maglaju. Želim da iskažem dobrodošlicu svom kolegi, Fravijeki Edvardu Tomiću, župniku u Novom Šeheru, koji je večeras ovdje s nama. Drago mi je, kolega, što ste večeras ovdje. Naš Maglaj sutra, 18. septembra, slavi 613. rođendan, pa je i ovo prilika da svim Maglajlijama čestitam dan općine. Knjiga koju večeras promoviramo, Sloboda robije, sjećanja Halila Mehtića o danima istrage i boravka u zatvoru, publikovana je početkom 2021. godine. Knjigu sam pročitao sredinom mjeseca marta. Zbog teme koju knjiga obrađuje i jezika kojom je napisana, knjigu sam pročitao, kako se kaže, u jednom dahu. Svi imami našeg Medžlisa imaju ovu knjigu, a na jednom redovnom seminaru imama, nekad u proljeće, upriličili smo i diskusiju o ovoj knjizi. Poslije čitanja knjige još više sam postao svjestan koliko je važno da očuvamo slobodu koju smo stekli. Svi prijeratni imami i drugi službenici islamske zajednice, a posebno oni istaknutiji i angažiraniji, bili su pod prismotrom. Pratilo se šta rade, s kim se druže, šta govore. Vjerujem da je tako bilo i sa službenicima drugih vjerskih zajednica. Nerijetko su bili pozivani na informativne razgovore, a oni koji su svoje misli izražavali slobodnije i otvorenije ili pak nespretnije, završavali su u zatvoru. Neki nisu morali čak ni kazati ili uraditi bilo šta, a bili su u nemilosti režima, samo zbog toga što nisu htjeli sarađivati ili cinkariti. Iako sam planiran kao promotor, ja ću večeras biti više u ulozi moderatora. Želim da o knjizi više pričaju naši gosti. Na kraju ovog svog obraćanja želio bih, poštovani sugrađani, poštovani gosti, istaknuti da je izuzetno važno da budemo svjesni razmjera slobode koju od okončanja rata uživamo i da je čuvamo, jer nema puno zemalja u kojima se može ovako slobodno iskazivati vlastita misao i praktikovati vlastiti svjetonazor. Ne dajmo da nam to iko oduzme. Bez obzira na slobode koje uživamo, želio bih naglasiti da je izuzetno važno da i dalje budemo odgovorni spram onoga što izgovaramo, jer neodgovoran govor
i tvrdnje mogu izazvati ogromnu štetu i disharmoniju u društvu. Zahvaljujem se doktoru Mehtiću što nam je ispričao svoje iskustvo. Vjerujem da mu nije bilo lako evocirati sve neugodne uspomene, ali to njegovo iskustvo nam je izuzetno korisno, kako se nikad više nikom ne bi ponovilo. A sada ću riječ predati muftiji Zeničkom, hafizu doktoru Mevludin Efendi Dizdareviću. Uvaženi muftija je napisao briljantan predgovor ovoj knjizi Sloboda robije. U svom dosadašnjem naučnom radu muftija Zenički se već bavio odnosom komunističkog režima prema određenim muslimanskim intelektualcima, pa je sasvim kompetentan da govori o ovoj knjizi i o ovoj temi generalno. Ako dopuštate, u najkraćem bi spomenuo neke crtice iz muftijine biografije. Muftija Mevludin Dizdarević je rođen 21. januara 1974. godine, završio je Gazi Husrev Begovu medresu u Sarajevu 1992. godine, a na Fakultetu islamskih nauka je diplomirao 2000. godine. Časnu titulu hafiza je stekao 2003. godine, a magistarsku radnju pod naslovom Suodnost Islama i Zapada u mišljenju Mustafe Gusulađića brani 2009. godine na Fakultetu islamskih nauka Sarajevo. Na istom fakultetu 2016. godine odbranio je svoju doktorsku radnju pod naslovom Mjesto hifzije Hasan Dedića u izučavanju kulturne historije Hercegovine. Istekao je zvanje, doktora islamskih nauka iz oblasti kulture i civilizacije. Od 1993. do 1996. godine bio je imam u džematu Pojske, Medžlis Zenica. Od 1999. 2000. godine angažiran je kao profesor islamske vjeronauke u medicinskoj školi. Za muftiju Zeničkog izabran je 2019. godine. Nešto sam preskočio od onoga što je ovdje napisano. Muftija smatra da nije potrebno to da ističemo. Evo, mi muftiju pozivamo da nam se obrati. Budemo muftija. Bismillahi, alhamdulillahi, wa sallallahu ala rasulillah. Poštovani glavni imam, uvaženi promotori, dame i gospodo, assalamu alaikum i dobro večer vam želim. Zaista mi je veliko zadovoljstvo i pričinjavam čast i privilegiju da se mogu obratiti ovako eminentnom skupu, ovako lijepim i rekao bih značajnim povodom. Dozvolite mi da prije moga obraćanja čestitam svim Maglajlijama dan općine i da se zahvalim gradskom vijeću zbog činjenice da su glavnom imamu Medžlisa islamske zajednice Maglaje u prethodnom mandatu, naravno rahmetli Izudin Efendi Kruški, dodijelili počasnu nagradu. Hvala njima, hvala onima koji su glasali za tu odluku, hvala gradskom vijeću, hvala svima vama, jer to je počast i islamskoj zajednici. Večeras govorimo o knjizi, govorimo o vremenu, govorimo o ljudima u nekim ne tako davnim vremenima. Dakle, govorimo o jednoj ličnosti i o raznim drugim likovima koji se pomaljaju u knjizi profesora Halila Mehtića Sloboda robije, u kojoj on naznačava i neke pozitivne i neke negativne osobe, i govori o jednom isječku iz svog života. Govoriti o Halilu Mehtiću, naravno o knjizi koja je pred nama, je meni naravno velika privilegija i čast, jer se radi o mom profesoru. I reći ću ovako, prvu desetku koju sam dobio na fakultetu, dobio sam od profesora Halila Mehtića na Islamskoj pedagoškoj akademiji. Pamtim to dobro, ko da je bilo danas. Hvala mu na tome i evo, došao sam u situaciju da mogu promovirati i govoriti o njegovoj knjizi. Dozvolite mi da kažem da se malo osjećam i počastvovan zbog činjenice da sam malo doprinio da ova knjiga ugleda svjetlo dana. Naime, nekad prije nekih 10 godina profesor Halil Mehtić mi je ukazao privilegiju da napišem predgovor jedne druge njegove knjige koja tematizira kuranske teme i sadržaje, što sam naravno s radošću učinio, ali sam onda, družeći se sa njim, razgovarajući, družeći se oko Novih horizonata časopisa koji je on u tom periodu uređivao, ja bio član redakcije,
on mi je pričao o nekim svojim životnim iskustvima koja su mene kao mladog imama Ensar džamije tada šokirala. I ja sam mu rekao sljedeće, poštovani Hafize, knjiga koju si ti napisao koja govori o Kur'anu, ljepotama Kur'ana, u okrilju Kur'ana, to je jako vrijedno štivo. Ali, takvo štivo mogu pisati 10 drugih osoba u Bosni i Hercegovini. Ono što niko drugi ne može napisati, a što smatram beskrajno važnim za nas imame u ovom vremenu, jeste tvoje životno iskustvo, tvoje spoznaje, sve ono što si ti proživio i preživio u vremenu socijalističke Bosne i Hercegovine. Nakon 10 godina došao mi je u moj kabinet sada kao mufti i rekao, nagovorio si me, sad treba pisati predgovor i naravno sa zadovoljstvom sam prihvatio, uzeo priliku, unatoč tim obavezama, da napišem predgovor za ovu knjigu. Hvala Bogu, ova knjiga je ugledala svjetlo dana i hvala Bogu, drago mi je da se ona čita, evo već koliko čujemo, ovo je 3. izdanje, već pri samome kraju ove knjige, što govori da su ljudi željni ovakvih informacija, da su ljudi željni ovakvih spoznaja i da je on potrefio temu, potrefio je način iskazivanja svojih iskustava i spoznaja i zbog toga naravno mu moramo odati priznanje i poštovanje. Dakle, Hafiz Mehdić u ovoj knjizi govori o jednom isječku iz svog života, govori o svom periodu života ili rada kao imama u Čašijskoj Sultan Ahmedovoj džamiji u Zenici. I dozvolite mi samo da ukratko napomenem da je Hafiz Mehdić, govorim to kao neko ko je živio u Zenici, ko je svjestan šta znači, dakle koji je značaj i uloga Hafiza Mehdića u vjerskom životu Zenice. Dakle, Hafiz Mehdić je došao kao imam Sultan Ahmedove džamije, kao tek mladi svršenik fakulteta islamskih nauka, tada Islamskog teološkog fakulteta. On je, napomenut ću, pripadnik prve generacije svršenika fakulteta islamskih nauka, u toj slavnoj, rekao bih, generacije i akademik profesor dr. Enes Karić, akademik Rešid Hafizović, u toj generaciji profesor dr. Adnan Silajdžić, u toj generaciji i profesor Šefik Kurdić, u toj generaciji i Hasan Čengić i još neka vrlo značajna imena naše vjerske intelektualne duhovne scene. Dakle, iza njih, iza njihovog entuzijazma, iza njihovog intelektualnog pregalaštva nastale su zaista prave male biblioteke knjiga i teško bi bilo zamisliti duhovnu i intelektualnu scenu islamske zajednice bez intelektualnih prinosa koje su nam podarili upravo svršenici prve generacije. Dakle, on dolazi nakon fakulteta, netom kao mladi svršenik fakulteta, pun enala, pun poleta, dolazi nakon Hafiza Fuada Efendije Subašića, učenog, penzionisanog imama, tada već penzionisanog imama Sultan Ahmedove Čašijske džamije, koji također, da napomenemo, također svršenik Jusufove medrese, on je netom nakon Drugog svjetskog rata također odrobijao svoju porciju robije u komunističkim kazamatima. Međutim, Hafiz Subašić unatoč svojim vrlinama, tada već pred penziju, malo krajiški, da upotrebi izraz, malo potes, malo na svoju ruku, malo svojeglav, uvjetno rečeno, nakon njega dolazi mlad, da upotrebim, lijep, naočit, Hafiz mlad, tad još nije bio Hafiz, prelijepo uči Kur'an, što je nama muslimanima jako važno, dalje prelijepo vazi, pun entuzijazma, pun volje, pun htjenja da mijenja stvari. I meni je jako drago što on u tom periodu, dakle, opisuje taj period tog jednog 80. godina, tog jednog vjerskog zanosa, vjerskog žara, vjerske energije koju on unio u Zenicu. On pokreće hafizsku mukabelu, pokreće tribine. Ja sam bio prisutan na nekim tribinama gdje se tada, što je bilo šokantno za onovremeni režim, dakle da je Čašijska džamija bila prepuna, dakle muslimana, vjernika, slušajući tribine, slušajući predavanja i tako i tako dalje. Dakle, on pokreće mnoge procese i predstavlja sebe kao svojevrsnog vjerskog lidera, autoriteta u Zenici. I tu činjenicu upravo da je postajao, afirmirao sebe kao autoriteta, kao nekoga ko može okupljati Bošnjake, okupljati vjernike u tom vremenu, je predstavljala veliku opasnost za komunistički režim. I tad naravno kreću vrlo brzo progoni, vrlo brzo
insistiranje na njegovom način da on bude doušnik komunističkog režima, kad to odbija, on postaje žrtvom tog režima. Dakle, govorimo o jednoj osobenoj ličnosti, osobenoj figuri u našoj intelektualnoj, duhovnoj historiji Zenice i u tom pogledu on zauzima zaista posebno mjesto. Kad govorimo o ovoj knjizi, ona je značajna iz najmanje dva razloga. Prvo je, na jednoj strani značajna je da zbog određenih, da tako kažem, lijevih intelektualaca lijeve provenijencije ili ove lijeve intelektualne scene koja pokušava, da tako kažem, prikazati socijalističko razdoblje u Bosni i Hercegovini kao razdoblje u kojem je tekao med i mlijeko, u kojem je sve bilo dobro i bajno, u kojem nikome nije bilo loše, u kojem je bila puna sloboda, u kojem si mogao na klupi spavati i tako dalje. I taj narativ je jedno vrijeme bio malo suspregnut, međutim, evo u posljednje vrijeme on je nevjerovatno vidljiv, opipljiv, čuje se na svakom koraku i tako dalje. Ja sam na jednoj konferenciji s jednom uglednom profesorcom iz Pravnog fakulteta u Sarajevu, ona naravno ponavljala tu mantru koja glasi sljedeće. U doba komunističke Bosne i Hercegovine bili su proganjani vjernici. A ona nastavlja dalje i to je mantra koju mnogi ponavljaju, a u doba postsocijalističke Bosne i Hercegovine, u doba demokratske Bosne i Hercegovine, proganjaju se ateisti. Ja sam se šokirao. Šokirao sam se da neko ko je univerzitetski profesor, neko ko treba da promiče diskurzivan, logičan, znanstven pristup, dakle, tako paušalne ocjene donosi. Ja sam naravno nju prekinuo i pitao, dajte mi jedno ime koje je zatvoreno zbog svog ateizma u Bosni i Hercegovini. Dajte mi jedno ime koje je ostalo bez posla, zato što je rekao ja sam ateist. Naravno, nisu više uvjetno rečeno komunisti i ateisti u centrima društvenih procesa, ne zauzmeju društveni centar, važne pozicije i tako dalje, ali niko ih ne vidi. I upravo iz tog razloga smatram da je važno, jer, da budem do kraja otvoren, ponekad ovim lijevim autoritetima nije do kraja jasno kako je bilo biti vjernik u tom vremenu. Pazite, nedavno je profesor akademik Enes Karić, dakle vršnjak našeg Hafiza Mehdića, napisao knjigu, između ostalih svoj roman, Boje višnje, u kojoj opisuje svoje djetinjstvo nekih 60. i 70. godina minulog stoljeća. Jedna od tako teških, sumornih scena koje on opisuje jeste kada je njegov otac pravio bure, dakle kasu za sir, za kupus, i otac ga onako u šali ubacio u to bure. U tom momentu ulaze dva policajca u njegovu radnicu. Njegovu seosku radnicu u Višnjevu gdje on nije bio hođa, ali završio medresu, dakle živio je od pravljenja tih kaca, i u tom momentu, slušajući kako se ti policajci obraćaju njegovom babi, kako se surovo, kako se brutalno odnose prema njegovom ocu, taj mali dječačić u buretu nije imao snage, nije imao straha, dakle da pomoli svoj glas, on se tu pomokrio. I to ostalo trajnu traumu na tog mladog dječaka koji će kasnije izrasti u akademika. I ti stalne pojmaljanje, stalni dolasci njihovi u njegovu radnju je nešto što je trajno obilježilo, dakle ne samo tog imama, dakle koji je u tom Višnjemu, nego i njegovog sina. Dakle, želim kazati da je ponekad nam ovi lijevi gube izvida kako je to bilo vjernik biti. To je bilo vrijeme neslobode, vrijeme koje je jako teško, jako surovo. Naravno, bilo je tu i pozitivnih strana, treba da priznam. Obrazovanje, zdravstvo i neke druge stvari su industrializacije bili pozitivni. Ali treba da znate, nakon Drugog svjetskog rata, u Alija Nametak piše, to je podatak, volim pomenuti, dakle u Zeničkoj kaznionici došla je vrijeme da se uči Ramazan, da se uči Mukabela, i kaže Alija Nametak, u Zeničkoj kaznionici je bilo više hafiza nego u bilo kojoj džamiji u Bosni i Hercegovini. Zenička kaznionica je bila puna elitne uleme, od Kasma, Dobrače, Derviš Efendija Spahić i brojni drugi. Derviš Efendija Spahić kao vrhunski verski autoritet
završio je 8,5 godina teške robije. Znate zbog čega? Zbog toga što je, tako doslovno piše u optužnici, zbog toga što je demonstrativno zatvorio knjige. Pazite, demonstrativno zatvorio knjige. I zbog toga je završio i dobio 8,5 godina teške robije. Možete misliti kad su takav odnos imali prema najvišim autoritetima, najvažnijim osobama naše vjerske i kulturne scene, možete misliti kako su i šta su mogli raditi i radili onim običnim malim ljudima. A ti obični mali ljudi, oni imami, oni ljudi u džematima, su pokazivali vrlo često nevjerovatan karakter, hrabrost, odlučnost. Treba im da mnogi, treba da znaju da su mnogi imami poučavali djecu u mraku svijeće. Dakle, u mom selu je moj imam Enis Efendija Dizarević, tamo 60. i 70. godina, dakle, u mom selu koji je 20 km od Zenice, dakle, daleko od Zenice, daleko od svih, dakle, glavnih magistrala, on je poučavao djecu zamračeni, dakle, malu grupicu djece, dakle, sa zamračenim prozorom. Govorim o tome kako je to bilo i kako, čini mi se ponekad mi zaboravljamo to. Dakle, kad govorim, dakle, važno je ova knjiga iz razloga ovih ljudi, ali rekao bih, važno je i zbog ovih desnih, uvjetno rečeno. Jer vidite, 90. godina došli su neki muslimani iz arapskog svijeta i neki drugi koji su promovirali neko novo, drugačije tumačenje islama i neksu. Međutim, ono što je problem takvog tumačenja, da je ono bazirano na kritici svega stalog. Pa su oni tvrdili kako je islamska zajednica, kako su imani iznevjerili poslanje vjere, jer da bi oni inaugurisali svoju ideologiju, svoje tumačenje, morali su difamirati, diskreditirati one aktuelne nosioce. Ko su bili aktuelni nosioci? Pa naravno imami, naravno dersi, naravno te osobe koje su tad bile u džamijama, mihrabima i tako dalje. I vidite, zbog toga je važno, i zbog njih je važno, jer zaboravlja se koliki teret je bilo onda nositi Ahmediju. Nositi Ahmediju u komunističkom vremenu je bilo teret. Moj imam, Osman Efendija Dizarević, koji je došao za imama u mom selu i koji je mene poučavao islamu, je došao, napustio svoj posao u Feroelektru. Feroelektru je radio kao obični magaciner. I došao za imama u mom mjestu, a imao je 3 puta manju plaću. Zamislite sad koja je prosječna plaća, recimo 1000 i nešto maraka, da bi on bio imam u mom mjestu, a on je to se opredijelio da izmeti islamu, on je imao 3 puta manju plaću. Naravno, ne samo taj ekonomski, nego i svaki drugi. Dakle, ko je opredijelio se da nosi Ahmediju, da predstavlja islam, naravno ne samo islam, nego i svaku drugu religijsku zajednicu, dakle, on je doživljavao nevjerovatna stradanja i iskustva. Od, dakle, ubistava kao što je Mustafa Bosladić i neki drugi, do zatvaranja dugogodišnjih robija kao Derviš Spajać, Kasim Dobraća, do toga, dakle, kao što je Hafiz Halil Mehdić, do onih svakodnevnih proganjanja, šikaniranja, omalovažavanja i tako dalje. Jedna scena mi je ovdje bila upečatljiva kada su zatvorili Hafiza Halila Mehdića, rekli smo kao mladića koji tek oženjen, tek dječica su mala, praktično u povoju. I on, dakle, komunističke vlasti su tad napravile skup, jedan sa imamima, da ih privole, da i oni prihvate tu osudu, da i oni osude Hafiza Mehdića, a onda je jedan od tadašnjih imama, Ahmed Efendija, dobro spominje to Hafiz Mehdić u knjizi, pazite, ustao i rekao tadašnjim komunističkim vladarima Zenice, vladarima sudbina naših muslimana, naših ljudi, svi. Dakle, ja vas molim da nam kažete koje ajete mi smijemo citirati, a koje ne. Jer vi ste Hafiza Mehdića zatvorili samo zato što citira neke kuranske ajete. Recite nam koje smijemo, koje ne smijemo. Dakle, govorimo o vremenu neslobode, o vremenu koje je jako teško i vremenu koje je iza nas. I baš zbog toga valja nam poštovati slobodu, valja nam cijeniti blagodati slobode u kojoj živimo i da poštujemo različita mišljenja, poštujemo različita opredjeljenja. Mi nemamo ništa protiv toga da se
da i ateisti i oni koji nemuslimani, bilo ko drugi, da promovira svoje ideologije, svoja uvjerenja, ali tražimo samo slobodu iza nas. I to je jedna priča koju želimo koju čini mi se ova knjiga pokušava da afirmira priču o slobodi i o vrijednosti slobode. U tom pogledu ja bih vam zaista toplo preporučio ovu knjigu i molim Allah da nagradi Hafiza Mehdića, to je smogao snage da ovo napiše, a hvala vama što ste unatoč ovakvom vremenu, unatoč činjenici da ste vjerojatno mogli zabavnije provesti večerašnji večer, dakle odlučili ste da se družite sa nama, sa ovom knjigom i sa Hafizom Mehdićem uživo, a i svakako njegovim uspomenama zapisanim među koricama ove knjige. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem se muftiji Zeničkom. Ja vjerujem da se vi večeras veoma ugodno osjećate i da bi teško bilo naći nešto zanimljivije tokom ove večeri. Muftija, a nakon toga i profesor Isanović, koji je sljedeći naš promotor, sugerirali su mi da ne čitam biografije. Ja ću ipak nešto ukratko kazati. Znači o profesoru Isanoviću. Profesor Isanović je profesor na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Jedan je od osnivača Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici, zajedno sa profesorom Halilom Mehdićem. Ispred mene ovdje 12 stranica njegove biografije, ja naravno to neću čitati, samo vam želim posvijestiti da je riječ o našem velikom intelektualcu koji je napisao mnoštvo knjiga, učestvovao na brojnim simpozijima, naučnim skupovima i definitivno sam siguran da ćemo večeras od profesora Nusreta Isanovića čuti korisne stvari. Profesor Isanović, budem. Hvala vam, uvaženi kolega. Ja vas od srca selamim i pozdravljam. Drago mi je da sam večeras u Maglaju, pogotovo ovim povodom sa svojim dragim prijateljima i kolegama. Ja već učestvujem nekoliko puta na promocijama i pomalo sam se izgovorio, a nekako mi poteško pada da se ponavljam, znate, pa makar i kada sam sam, ne volim da ponavljam misli koje sam mislio već toliko puta. Knjiga, evo, koju večeras promoviramo je knjiga koja, evo, i kada se čita ponovo potaknuta nekom novom promocijom, nekako potiče u nama neka posebna uzbuđenja, neke posebne emocije. Ono što ja postavljam kao pitanje sebi kada čitam bilo koju knjigu, šta zapravo ta knjiga znači, koja ona smislove nosi i koje poruke ona nosi. Vrlo je važno da imamo neku poruku, vrlo je važno da imamo neke orijentire, jer mi se nalazimo, nadam se da je to vaše iskustvo koje vam je blisko, nalazimo se u vremenu dezorijentacije, vremenu nesigurnosti, vremenu u kojem sve ono što je stoljećima određivalo čovjeka, njegov svijet, se dovodi u pitanje i mi se često nalazimo u takvom stanju, u takvoj situaciji da zapravo ne možemo da se orijentiramo u svijetu koji nam navlastito pripada i kojeg pokušavamo da živimo. Nažalost, malo je knjiga koje i sve manje knjiga koje se naravno pišu u možda posljednje 3-4 desetljeća. Malo je knjiga koje nas nečemu uče, koje nose neku poruku, koje zapravo imaju neke orijentire ili nude neke orijentire. Knjiga, dakle, Hafiza Mehdića je pisana za vas. Ona nije pisana za akademske krugove, nije pisana prioritetno, naravno, nije pisana za intelektualce, pisana je za našega čovjeka, mi ponekad kažemo običnoga čovjeka, jel? I ona zapravo se njemu obraća i mislim da je to posebno važno, jer mi intelektualci
počesto zaboravljamo, znate, da mi nismo svrha postojanja, da mi nismo tu sami zbog sebe, nego da bi mi trebali da budemo u misiji, da bi trebali da budemo u službi ili, kako mi kažemo, u hizmetu našemu narodu. Ova knjiga nosi nešto od toga. I ja se nadam kada se budete u tišini koja će vam omogućavati možda susret s njom, kada se budete s njom susretali, kada je budete čitali, da ćete upravo otkrivati nešto od ovoga što sam ovdje naslutio. Kolega profesor Mehdić naravno govori ovdje o dijelu vlastite sudbine, govori o dijelu vlastitoga života. I o tome je već nešto bilo rečeno ovdje i pretpostavljam da će i Hafiz o tome govoriti. Međutim, ona govori doduše u mnogim svojim dijelovima više posredno i rekao bi implicite, govori o sudbini našega naroda. Govori zapravo o sudbini također možemo da kažemo jednoga perioda i zapravo našega naroda u tom periodu. Ovdje je bilo već govora o tome da je to komunistički period. Mi se ponekad, pa evo i kada sa distanci o tome govorimo, znate, čudimo zašto je to tako bilo. Vidite, to je bio jedan dobro osmišljen, organiziran sistem. To je bilo društvo i to je bila država koja je jako dobro znala šta radi i ona je imala, dakle, institucije, odnosno imala je instrumente, imala je mehanizme da tu ideologiju na kojoj nastaje, tu ideologiju koju ona simbolizirala, znate, i koju je provodila, da tu ideologiju čuva. Naravno, jedan od dominantnih ciljeva, prioritetnih ciljeva je bio obračun sa religijom. Znate, jer ja sam nešto o tome pisao i govorio, da bi se prešlo iz faze socijalizma u komunizam ili da bi se ostvario komunizam, on je morao određene ideološke forme koje su mu prethodile, a najdominantnija forma upravo bila religija, koja je, dakle, za komuniste, koja je za ideologe ili one koji su utemeljivali tu ideju komunizma, koja je bila, dakle, opijum za narod, koja je bila zapravo jedna velika zabluda koje se moralo osloboditi i bez koje zapravo, bez tog oslobađanja od te ideologije, od te forme svijesti, ne mogu se ostvariti određeni ideali i ciljevi koji su zacrtani u komunizmu. I naravno da se taj režim brutalno obračunavao sa onim koji su mu se suprotstavili. I oni su, mi to možda često sebi dovoljno i posvješćujemo, ali to je vrlo blisko. Oni su, dakle, sve one koji su na bilo koji način stojali na putu ostvarenja tih ciljeva, oni su ih smatrali državnim neprijateljima i oni su se, kao što sam rekao, s njima brutalno obračunavali. I to je sada, vidite, jedan jako zamršen splet niza okolnosti. Nisu samo tom režimu služili oni koji su bili oficijelno i vidljivo angažirani u tom režimu i institucionalno impostirani da to rade, nego njemu su često služili i oni koji su bili u institucijama protiv koji su oni inače se borili i obračunavali, pa evo ponekad i bili su u institucijama vjerskih, odnosno religijskih zajednica. I to je jedan poseban problem bio, jer vidite, vaš najdragocijeniji saradnik je često onaj ko se nalazi u redovima vaših neprijatelja. I komunisti su u tome bili virtuozni, bili su jako vješti. Mene jedan moj blizak prijatelj, mnogo stariji od mene, koji se brinuo dok sam bio u medresi, dobrim dijelom za mene, koji me je poučavao kako zapravo čuvati određene vrijednosti u to teškom vremenu. On je rekao, nosite, znaš šta,
komunisti su jako dobri psiholozi. I oni su, dakle, u toj ravni, u ravni psihologije, jako dobro određene stvari postavljali i zapravo ih realizirali. Dakle, neki su bili zatvarani kao što je bio Hafiz i kao što je bio jedan krug ljudi okupljen oko mladih muslimana, i to je jedna posebna drama dakle, kroz koju su individualno prolazili, kroz koju su prolazili njihove porodice, a zapravo s druge strane bili su, dakle, oni koji su oni psihički i egzistencijalno uništavali. Za mnoge nas, ja sam bio također jedan od proskribiranih, pa gotovo i eksterminiranih ljudi, jer je to bilo gotovo na granici, vjerujte, psihičkog i egzistencijalnog opstanka. Znate, ja sam 9 godina bio bez posla. Bio sam ekskomuniciran, nažalost, iz naše zajednice, islamske zajednice tadašnje, bio sam ekskomuniciran iz našega društva. I čega smo se mi najviše bojali? Taj krug kojem je pripadao i Hafiz, kojem sam ja pripadao, čega smo mi najviše bojali? Jer su oni širili upravo to, da nećemo biti mi prokazani kao izdajnici, kao neko ko radi za udbu. A oni su vrlo pomno birali ljude i inscenirali situacije, znate, da posiju sumnju, i često su u tome uspijevali. Jedan naš prijatelj, zajednički Hafiz i moj, on je na jednom sjelu koji je, to sjelo je bilo upravo opterećeno tim nekim sumnjama, znate, bio je ko između nas, ko zapravo sarađuje, ko cinkari, ko dojavljuje i tako dalje. Jedan, dakle, od najčasnijih među nama, znate, bio je osumnjičen za tako što. I on je rekao tim svojim prijateljima: braćo, ja vas molim, uzmite mi život, samo nemojte to da radite, nemojte da me okrivljujete i da smatrate da sam ja doušnik. On je završio u ludnici, odnosno u bolnici, znate, i imao je vrlo tragičan kraj života. Bez obzira, dakle, što je Hafiz, a ova knjiga o tome nosi potresna svjedočanstva, što je prolazio jedan težak život on sa svojom porodicom, dakle dramatičan život koji je ponekad bio na rubu izdržljivog. On u ovoj knjizi ne govori mržnjom. Znate, i to je ono što je mene posebno oduševljavalo, ne samo kod njega, nego i kod nekih drugih naših ljudi koji su stradavali i koji su mnogo patili zbog toga što su im ponekad i ljudi iz najužeg njihovog kruga, kolega, saradnika, nanosili bol i prouzrokovali patnju. I kada vidite koja imena on ovdje spominje i slike ljudi koje ovdje obznanjuje, to nije ni jedan od onih ljudi, od onih osoba koji su protiv njega radili. To su, dakle, oni naši plemeniti ljudi, najbolji zapravo između nas, koji su također bili stalno pod pritiskom, koji su stalno bili pod nekom vrstom straha, ali koji nisu se podali i koji su posvjedočili, ja bih rekao, jedno veličanstveno herojstvo i koji su i u najtežim trenucima bili na strani Hafiza i zapravo bili njegova podrška. Kada govorimo o tome kako je zapravo uopšte vjera opstala i kada pokušamo da nađemo odgovor na to, možda ću pogriješiti, ali evo ja ću se usuditi da nešto kažem, možda i rizikujući da ne budem razumljen. Vjera nije opstala možda prioritetno, zahvaljujući ljudima koji su radili u vjerskim institucijama i koji su često
personificirali visoke dužnosti. Ona je opstala upravo zahvaljujući ovim ljudima poput Hafiza, zahvaljujući ljudima poput braće Spahića, na primjer Esad Efendije Karalića, ti naši imama koji su vrlo teško živjeli. Vama je poznato da u jednom trenutku naši imami koji su bili po selima nisu imali nikakvu plaću. Oni su na turi primali kukuruz, primali su pšenicu, primali su grah i tako dalje. Oni su također bili pozivani, ali oni su ostali vjerni onome što jesu i ostali su vjerni misiji vjere. Mi često zapostavljamo te ljude. I ti ljudi, nažalost, ni danas, ja kažem, ni danas, nažalost, naši imami nisu tretirani, ja bih rekao, onako kako zaslužuju i kako bi trebali da budu tretirani. A zahvaljujući upravo tim našim imamima, koji su često bili prepušteni sami sebi i na koje se obrušavao režim, oni, nažalost, nisu često bili zaštićeni, evo, u to doba nisu bili zaštićeni ni približno dovoljno o svojoj zajednici. I Hafiz govori, pored ostalog, o tome, kada našeg jednog visoko pozicioniranog funkcionera, kada neko pita za Hafiza, jesi čuo šta se s njim događa, da li se može nešto uraditi da mu se pomogne, a on hladnokrvno kaže da nije zaslužio, to mu se ne bi dogodilo. Ono što je u toj situaciji posebno, ja bih rekao, bilo teško podnijeti, jeste da ste vi imali malo ljudi kojima ste se mogli obratiti i s kojima ste mogli zapravo tu svoju muku ili taj svoj strah ili tu svoju sudbinu podijeliti. Hafiz je imao možda sreću da je u Zenici bio. Ja kažem, Zenica zaista jeste nešto posebno. Vi vidite, vi ovdje možete da saznate da o tome da tu ima ne samo među muslimanima, među bošnjacima, vrlo plemeniti ljudi, nego i među pripadnicima drugih religija o kojima Hafiz ovdje tako lijepo govori, a govori istinito, jer zapravo ta se istina dogodila. Ona dakle nije izmišljena i ona nije djelo njegove emocije, njegove neke projekcije, njegove fikcije, nego zapravo djelo realnosti. Ono što je mnoge prijatelji i kolege koji su bili protjerivani, proskribirani, što ih je dovodilo u posebnu situaciju i pričinjavali im velike teškoće, jeste bilo upravo to da se nisu imali s kim posavjetovati. Evo, da na kraju kažem, preporučujem naravno toplo ovu knjigu da je čitate, da vrijednosti ove knjige pokušate da usvojite i poruku, po mom sudu, jedna od ključnih poruka ove knjige jeste da Gospodar svjetova, dragi Bog, ne ostavlja svoje iskrene robove nikada same i Hafiz je u tom pogledu imao vrlo dragocjena iskustva, jedna nevjerovatna duhovna iskustva, jedna nevjerovatna, ja bih rekao, snove vizije, i da sve što nam uskrati Gospodar svjetova, ukoliko smo iskreni, ukoliko ustrajavamo na njegovom putu, on to kasnije vrati. Hafiz je dakle od sužnja, od proskribiranoga čovjeka, obezvređivanoga čovjeka dakle na margini društva ili s one strane ponekad zakona, on je postao jedan od najuglednijih naših alima, uglednih naših profesora i jedan od najuglednijih članova naše zajednice. Dragi Bog, dakle, vratio mu je sve ono što je izgledalo prividno da mu je oduzeto i mnogo mu više od toga dao. Zahvaljujem se. Hvala vam, profesore Isanoviću, a sada je vrijeme da se
na kraju obrati i autor ove knjige, Hafiz doktor Halil Efendija Mehtić. Profesora Mehtića ne treba posebno predstavljati, pa ću profesoru Mehtiću odmah dati priliku da se obrati. Bismillahirrahmanirrahim. Cijena braćo i sestre, dragi gosti, dragi prijatelji, dragi kolega iz katoličke vjerske zajednice, čast mi i zadovoljstvo da ste večeras ovdje s nama, da u ovom sahatku vremena se družimo i da govorimo o, nadam se, našim zajedničkim stvarima koje označavaju naš život i koje su ga pogotovo značile u onom vremenu u kojem se piše ovdje u ovoj knjizi. Također želim iskazati svoju iskrenu zahvalnost i blagoslove Allahu Đelešanhu Međlisu islamske zajednice Maglaj na čelu sa glavnim imamom Nevres Efendijom, koji su organizirali ovu promociju i evo omogućili nam da možemo večeras govoriti o ovoj knjizi. Također želim da se zahvalim mojim dragim prijateljima i kolegama, docentu doktoru Mevludinu Dizdareviću, mufti Zeničkom i našem uvaženom profesoru doktoru Nusretu Isanoviću, profesoru sa Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu. Vidite, trebalo je više od 30 godina da se ja nakanim i da meni dođe u glavu da ja trebam pisati o tom svom slučaju. Jedan od tih, da kažem, motiva koji su me motivisali da pišem knjigu, bilo je ovo što je muftija govorio, da je on baš rekao tako, ti trebaš napisati tu knjigu, jer jedini ti možeš o tom pisati, što ne može niko drugi. I kaže, i grehota i sramota bi bilo da ti odeš sa ovog svijeta, a da ne ostaviš svjedočanstvo o tom vremenu, jer ćeš ti kroz tu knjigu opisati mnoge ljude, događaje, stanje duha u islamskoj zajednici, stanje duha u društvu, političku klimu i tako dalje. I to će ostati nešto kao pisani trag našim budućim generacijama. Vjerujete li, kad sam ja ozbiljno počeo da razmišljam o toj knjizi, bilo je nakon što je jedno naše udruženje ratnih vojnih invalida, Baton u Zenici, 2016. godine uspjelo mene da nagovori da organiziraju tribinu 30 godina od moga hapšenja. Ja sam konto da je to već zastarjelo, da je to deplasirano, to više ne ima smisla. Međutim, oni su mene ubijedili da na toj tribini ja govorim o tim nekim detaljima iz moga hapšenja, iz moga zatvora. Sala u kojoj su oni organizovali bila je prepuna. Kasnije oni su to snimali, kasnije su stavili na YouTube kanal i za mjesec, 2 dana bilo je preko 70.000 pregleda. Poslije toga je i televizija Hayat snimila u okviru jedne svoje emisije Sudbina tu moju priču i to je bilo još više gledano i još se više pratilo i onda to mi je dalo dodatni motiv da ja sedem i da napišem tu knjigu. Vjerujte mi da sam puno puta se upitao koliko je moj zatvor uopće dostojan jedne knjige. Kad imam na umu šta su moje starije kolege, naši istaknuti islamski učenjaci i alimi, poput Kasima Dobraće, poput profesora Trbinca, poput Kasima Hadžića, profesora Abdullaha Terbiševića, Mustafe Busuladžića i mnogi drugi koji su bili osuđivani na dugogodišnje robije, na dugogodišnje zatvore, šta je moji 3 godine, odnosno 15 odležanih mjeseci u odnosu na njih, naprosto bilo me stid da ja sad. Međutim, kad imam na umu šta su oni sve preživjeli, a otišli su sa ovog svijeta i za njih nije ništa ostalo napisano, onda sam sebi uzeo za obavezu, za zadatak da to sve pretočim na papir i da na osnovu mojih sjećanja opišem taj svoj zatvor. Mene su teretili po članu 143 krivičnog zakona SFRJ, a on tretira to da sam raspirivao nacionalnu, vjersku netrpeljivost i mržnju između naroda i narodnosti u Socijalističkoj federativnoj Republici Jugoslaviji. Prvo, nezamislivo je bilo to da se ja bavim nacionalizmom
i da ja propagiram među svojim polaznicima vjerske obuke za odrasle studentima i srednjoškolcima, da propagiram ja neku vjersku i nacionalnu mržnju. To prvo meni moja vjera ne dozvoljava. Jer ja sam njima toliko mislio i govorio, pa ljudi, vi što meni to stavljate na teret, to je u koliziji sa našim vjerskim učenjima. Nas uzvišeni Bog ne razvrstava po tome koje nacionalnosti, koje kakve rase, koje kakvog socijalnog statusa. Mi smo kod Boga privilegovani samo na osnovu naše pobožnosti i odanosti njemu. Ali džaba je nisi ti to mogao dokazati. U tom sistemu trebalo je sistemu koji se urušavao iznutra zbog političkih problema, zbog ekonomskih problema, se je trebalo skrenuti pažnju sa stvarnih problema na sporedne probleme. I naprosto su izmišljani državni neprijatelji koji koče navodno razvoj Jugoslavije, našega društva i tako dalje. Da je to montirana stvar, pored ostalog, govori i činjenica da je isti dan 21. januara 1986. godine i 8. aprila 1986. godine uhapšen Filip Lukenda, fratar iz Banja Luke i ja. Dakle, za isti dan smo uhapšeni i za isti dan nam je suđeno. Jer je u onom sistemu sve bilo rješavano po takozvanom ključu. I to je bio jedan od razloga. A šta je ključ? U Zvorniku je otkrivena neka grupa sa četničkim rekvizitima, sa literaturom, sa onim, 4 njih su uhapšeni. Uhapšen je i frater Filip Lukenda. Sad, da ne bi ispalo da su samo Hrvati i Srbi protiv Jugoslavije, trebalo je naći nekoga iz reda Bošnjaka, i onda, s obzirom da sam ja imao već zarađene aferime po njihovom, jer sam odmah po dolasku u Zenicu odbio da budem njihov doušnik. Ja nisam ni 15 dana namirio u Zenici, oni su pokušali mene da vrbuju da radim za njih. Ja sam se pokušao fino i uljudno zahvaliti, jer su oni kazali meni, isljednik službe državne bezbjednosti, Sejo Topčić, on kaže, mi smo puno vagali, hoćemo mi upriličiti ovaj razgovor s tobom, nećemo. Ali kad smo vidjeli da se radi iz patriotski nastrojene porodice, da je tvoj otac bio učesnik narodno-slobodilačke borbe, mi smo onda, ko meni ukazali čast i ponudili da ja radim za njih. Ja sam njima kazao, rekao, Sejo, druže Sejo, svaka država na svijetu ima svoju državnu bezbjednost. Pa je sasvim normalno i Jugoslavija da ima svoju državnu bezbjednost. I imaju ljudi koji plate primaju za to. Nemojte očekivati od mene da ja radim vaš posao. I kakav bi ja to bio čovjek, odnosno glavni imam, tad se zvao vjersko-prosvjetni referent. Kakav bi ja to bio čovjek da ja sa svojim kolegama njima održavam seminare, da ih obilazim, da kontrolišem njihov rad, da se družim sa njima, a onda poslije toga dolazim kod vas i cinkarim i kažem šta je ko rekao, kako se ko ponašao. Rekao, to od mene nikad nećete doživjeti. Ubrzo poslije toga 2 godine pokrenut je Sarajevski proces 1983. godine na čelu sa Rahmetli Alijom Izetbegovićem, gdje su oni vršili užasnu torturu nadamnom da bi iznudili izjavu kojom bi ja teretio trojicu iz te grupe, Omera Behmena, Hasana Čengića i Derviša Đurđevića. I pored toga, što su me u svako doba dana i noći prevodili, što su mi prijetili, pa nakon što u Zenici nisu mogli iznuditi izjavu koja bi njih zadovoljila, onda su me strpali u centralni zatvor gore u Sarajevu, gdje sam bio 2 noći i 3 dana, i gdje su me u zatvorskom ambijentu pokušali privoliti i primorati da danem izjavu koja bi kompromitirala i koja bi bila inkriminirajuća za te ljude. Hvala uzvišenom Gospodaru, ja sam odolio tim pritiscima. Iako mi je Nazir Džubur, jedan od njihovih republičkih isljednika, pištolj podnosio pod vrat. I govorio je, izvadio onaj kolutaš, onaj kolut iz pištolja, i svi su oni meci bili mesingani, žučkasti, a samo jedan bio ko bijeli. Kaže, vidiš li ovaj srebrni, da izvinite majčicu za tvoju, kaže, njime ću te koknuta, niko neće znati da sam to bio.
I da ne govorimo o tim drugim situacijama i stvarima koje su oni pokušavali da meni nature. I onda moja vjerska obuka, onda taj vjerski razvoj života i tako dalje, bili su sebebom i razlogom moga hapšenja. Za sve su me mogli okriviti, ali za nacionalizam nisu. Jer oni su dobro, ja sam to mom misljedniku, jednom od mojih misljednika, Muhamedu Čebiću odavde iz Zadovića, kazao: Muhamede, vi dobro znate da ja nisam to što vi meni stavljate na teret. Jer meni moja vjera to ne dozvoljava, a ja sam odrastao u takvoj kući gdje nema mjesta tome što vi meni stavljate na teret. Evo par detalja iz života moga babe, Allah rahmetullah. On je imao dosta tih radnih kolega u drvno-industrijskom preduzeću Janj, s kojima se pazio, a koji su bili iz obližnjih sela, tu iz okoline Donjeg Vakufa. On je njima na razne načine izlazio u susret, družio se sa njima. Naprimjer, neki od njih su, daleko im je dolaziti na posao, imali motora, ali nisu imali vozačke ispite. Pa su oni svoje motore odlagali u našu avliju, u naše dvorište. Pa kad je pijačni dan, neki od njih su, koji su bili bliski sa babom, vezali svoje konje da ne vode dole po čarši, ne imaju gdje svezati, tako da je, pa je majka protestovala: što mi, kaže, to radiš, kaže, rove ne avliju i tako dalje. Pa jedan Stanko Trifunović sa stare pilane koja se demontirala, kupio crijep, nije bilo prokopanih puteva do njihovih sela, nego se to na konjima moralo voziti na Samarici i tako dalje. On je 2000 crijepa smjestio u našu avliju koji je bio skoro godinu dana i zbog toga je kao protestovala, ali vama nije plaho bendo. Pa je bio jedan Svetko Boraja, on hudnjak švercovo sa duhanom. Donese duhan iz Hercegovine i inspekcije ga one kontrolisale i on taj duhan ostavljao kod babe tu, pa kad mu zatreba kila, dvije, uzme i onda prodaje i tako dalje, da bi izbjegao te kazne i šta ja znam sve skupa. Mi smo odmah, naša jedna parcela, jedna fina njiva koja je graničila sa katoličkim grobljem jednim. I te naše komšije katolici, uvijek je malo bilo, ali imali su svoje groblje. Oni su od babe u jednom trenutku tražili da im on proda pola doma da bi proširili to groblje. Babo je njima to, Allah rahmetullah, je ponudio kao poklon od sebe. Međutim, oni to nisu htjeli da uzmu kao poklon, nego su babe platili čak više nego koliko vrijedi ta parcela, odnosno tih pola doma koliko je njima odbio te zemlje. Babo kad je išao na hadž, vjerujete li da su njemu i neki pravoslavci, neki katolici dolazili na Mubarać, dolazili na radost da ga isprate što on ide na hadž. Ja sam u vojsci i u školi imao svoje drugove. Tu iza naše kuće je bio jedan milicionerski dom i stanovala je 5 milicionera i njihove porodice. Ja sam s tom njihovom djecom odrastao. Majka, kad se oni zadese tu, kad namaže meni one marmelade i meslaca, namaže i njima, i tako dalje. Družili se, pazili se. I oni znaju sve to, ali su oni namjerno i po svaku cijenu htjeli da mene okarakteriziraju kao jednoga nacionalnog. Onda druga stvar. Nenormalno je bilo u onom sistemu, ja nisam bio tolika budala, da ja ne znam šta je opasno za mene i za svakoga imama da se javno govori. Kako ću ja govoriti, na primjer, javno, kao što mi u optužnici stoji da su komunisti najveći neprijatelji muslimanima. Da se muslimani ne smiju družiti sa Srbima i Hrvatima. Da je islam najčišća vjera. Da muslimani trebaju nadjeljati muslimanska imena, da trebaju jest meso zaklano po propisima šarijata, da pored građanskog vjenčanja muslimani moraju da se i šarijatski vjenčavaju, jer se građanskim pravom ne utvrđuju neke relevantne činjenice za valjanost braka po islamskim propisima. I more ti stvari koje su mi stavljali, da je Tito najveći krivac za dugove, da ovako, da onako, gdje ću ja to govoriti javno će reći?
I ako sam imao to mišljenje, ja bi to govorio u privatnim kuloarima, na sjelima, ali da ja javno to s minbere petkom na džamiji, kad bude 300-400 ljudi prisutno u džamiji, da ja to govorim kao vid propagande svojim studentima i srednjoškolcima na vjerskoj polici za odrasle, to je nenormalno, čovječe. I zato je ta optužnica pala. Niko od ozbiljnijih svjedoka nije bio među svjedocima optužbe, do ta jedna grupa mojih zavedeni, prepadnuti, obmanuti, ucijenjenih mladića, koji su samo u stvari potvrdili i potpisali ono što su im oni napisali. Kada se je to sve desilo i kada ja u Sarajevskom procesu sam ponašao se tako kako sam se ponašao, onda su počeli da pletu mrežu da mene uhapse. I prvo što su poslije Sarajevskog procesa, koji je završen nekako u maju ili u junu, u jesen oni su instalirali meni prislušne uređaje u mom stanu. Sad nas mogu prisluškivati preko naših telefona gdje god hoće i kad god hoće, a tad su morali da rove po stanu, da instaliraju kablove, da tako. I ja sam to otkrio i mislio sam da će me se proći nakon što sam im našim čašijskim žargonom kazao, provalio i osramotio, međutim oni se tek tada razjarili i počeli su da me ustopu prate. I 21. januara 86. oni su mene uhapsili. Eto, pod tom optužbom ja sam dopao zatvora. Vidite, kad govorimo o mojoj knjizi Sloboda robije, mnogi su pitali kako ovako jedan naizgled rogobatan zatvor, kako može biti robija sloboda. Ako uzmemo mojim dolaskom u Zenicu 81. godine i pokušaj da me vrbuju za njihovog doušnika i špijuna, pa onda Sarajevski proces, pa onda prisluškivači, pa onda moj zatvor. Ja sam faktički bio na slobodi tijelom, ali sam duhovno bio zarobljen. Bio sam u jednoj stalnoj presiji, u jednom stresu, u jednoj fazi iščekivanja. Stalno sam očekivao kad će pokucati na vrata i kad će kazati imamo nalog za pretres, imamo nalog da te uhapsimo i tako. I tako je i bilo. Tek kada sam izašao iz zatvora, ja sam onda faktički osjetio draž slobode i tako dalje. U tom mom zatvoru meni je uzvišni gospodar otkrio neke stvari, otkrio mi suštinu nekih, da kažemo, pojava u društvu i tad sam spoznao da uistinu sve što se čovjeku u životu dešava da je sudbinski vezano. Ono što uzvišni gospodar u svojoj knjizi kaže kul la yusibana illa ma kataba Allahu lana. Reci, ne može nas zadesiti ništa osim ono što nam je gospodar propisao. Huve Mevlana. On je doista naš istinski zaštitnik. Wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. A na gospodara neka se vjernici oslanjaju. Dakle, to je jedna epizoda u mom životu u kojem sam ja spoznao neke stvari, dokučio neke stvari i Bog najbolje zna da li bi Halil Mehdić bio danas ovo što jeste da nije bilo zatvora. Na kraju krajeva, da li bi i Alija Izetbegović bio to što je bio da nije bilo zatvora. Pa on je bio u željeznici jedan obični referent, jedan administrativac i tako dalje, a zatvor ga je, kako bi kazao, digao do najviših visina u našem bosanskom društvu i tako dalje. Mi nikad ne znamo šta s određenim iskušenjima uzvišni gospodar hoće. Jedan moj kolega, spomenut je ovdje, profesor dr. Šefik Kurdić, on kaže, vallahi, kaže, kad bi znao da ću u zatvoru postati hafiz, a hafiz znači osoba koja je naučila cijeli Kur'an na pamet.
kaže, kad bi znao da ću u zatvoru postati hafiz, kaže, ja bi, kaže, sam nešto napravio da me uhapse, pa da odem u zatvor. Ali bojim se, kaže, neću završiti, pa ću džaba otići u zatvor. Allah sam da ja i kad postao hafiz da nisam otišao u zatvor. Druga stvar, imamo primjer u Jusufu, alejselam. Allah dželešanu kad govori o Jusufu, on kaže nahnu nakussu alejke ahsana al-qasasi bima awhayna ilayk. Kaže Allah dželešanu, mi, Muhammede, objavljujemo tebi najljepšu priču. Mi tebi kazujemo najljepšu priču koja se kazuje. I sad čitajući Kur'an i u Bibliji postoji kazivanje o Jusufu, odnosno i Jozefu, gdje se govori o njegovoj zavidnoj braći koja su bila spremna da ga likvidiraju, ali Božjom milošću on biva izbavljen i dolazi na dvor vladara, a onda kasnije dolazi do situacije kad ga vladareva žena zavodi, pa on dolijeva tome i svemu i onda dokazuje da zna tumačiti slove i vladar je usnio neki čudan san koji mu je samo on mogao protumačiti. Zahvaljujući tome on je dospio na vladarev dvor i bio je ministar trezora današnjim, ili ministar financija u današnjem žargonu i današnjim prilikama i tako dalje. I kad se je završio taj takozvani happy end sa njegovim roditeljima i sa njegovom braćom, svi su kasnije otišli u Egipat da žive sa njim i on se u međuvremenu oženio, vidio je, njegovi sinovi su vidjeli s kolikim pijetetom i s kolikom poštovanjem se on odnosi prema toj svojoj braći koja su mu zlosnova. Jedan od njih kaže, oče, ti znaš šta su oni tebi napravili i šta su oni bili spremni da ti napravi. A kaže, ti se s takvim poštovanjem odnosiš prema njima. A on kaže, sine, zar bi ja bio ovo što jesam da nije bilo njih? U zatvoru sam naučio Kur'an, hvala ličnom gospodaru. U zatvoru sam doživio najljepše trenutke u snoviđenjima, koja nikad ni prije ni poslije nisam vidio. Nikad ni poslije. Učio sam po 10 sati sam učio Kur'an. I povremeno su mi u moju ćeliju i cijelo vrijeme sam probao u istrazi. Nisam odlazio tamo u zatvor, jer sam znao, ako napustim tu samoću, neću imati uslove da učim Kur'an. Neću moći da memorišem Kur'an, da postignem to što sam želio da postignem. I u jednom trenutku je meni u ćeliju došao jedan Ivo Pravdić iz Tatar Buđaka ovdje kod Žepča. Ali, braćo moja draga i sestre, 22.6.86. godine ja završavam učenje Kur'ana na pamet. I ja sam sretan. Treperim od sreće. Nakon 20 minuta otvoriš se zatvorska vrata, ćelijska vrata i po kućnom redu moraš ustati i staviti ruke na leđa. Kaže jedan stražar, kaže, Mehtiću, sad će biti s tobom u ćeliji. Pa rekao, u redu. Ulazi čovjek stariji, možda imao 60 godina tada, sa velikom dioptrijom na očima, ide prema meni, pruža ruku i kaže on meni, selam alejk hafize. A ja prije 15-20 minuta završio hifz. Ja kao bleno u njega kažem, pa rekao, otkud ti znaš da sam ja hafiz? Kaže, kad su meni kazali da idem u tvoju ćeliju i ko će mi biti sine, meni je jednostavno došlo u mojoj duši, u mojoj glavi da ja tebe tako oslovim. I pruži mi ruku, kaže, ja sam Ivo Pravdić. Meni tek sad opet ništa nije jasno. Pa rekao, brate Ivo, otkud tebi da ti mene osloviš hafizom da mi selam ne zoveš? Eto, tako mi je, kaže, došlo i tako sam. A prije njega je bio jedan iz Kaknja, imao je čudno prezime, Džino se prezivao. I ja kad učim Kur'an, pošto sam dnevno znao i po 10 sati učim Kur'an, meni taj
džina, jesam mi počeo učiti Kur'an, odmah meni, nemoj mi to, pusti mi to, bježi, nije mi dao da učim Kur'an. Kad je došao Ivo, sad ja kontam, rekao, evo opet meni nema učenja, sad će Ivo isto bram da ja učim Kur'an. I u jednom trenutku ja njemu kažem, Ivo, a to je bio jedan dobroćudan čovjek. To ljudina i hodnjak, što mi ga je bilo žao, kako je on zaglavio u zatvor, to je zasebna priča i tako. Kažem ja njemu, rekao, Ivo, ti vidiš, ja počitav Božji dan nešto šapćem, učim i tako dalje. I rekao, ako ovo tebi smeta, rekao, ja Boga mi neću, ja ću, rekao, odustati. A nemoj, kaže, vjerujeti, ako će on, nemoj, kaže, vjerujeti, kaže, ti kad to učiš meni isto ko da neko, kaže, ne gled na prsa stavlja. Ja bi najvolio kad bi ti mogao to naglasiti, kaže, da ja čujem šta ti učiš. I tako, i pored, da je meni lahnulo sa srca, ja sam mogao da učim Kur'an, ali povečer je u 9 i ja moraš u krevet u 9, a u 5 je ustajanje. I ljeto, još se vidim napolju, i ja sad ponavljam ono što sam učio danas i on mene jednom trenutku kaže, Efendija, kaže, jel ti to još učiš? Pa rekao, eto, ponavljam ovo još, rekao, ovo što sam danas učio. Kaže, ti, kaže, Efendija, sad kad bi umro, ti bi Bogu pravom nebesu. I tako Ivo je kasnije otišao u Foču na izdržavanje kazne, ja sam tu ostao i eto tako. To je jedno teško iskušenje, ali što bi naš profesor Trebinjac, Allah rahmetelje, reci, djeco, teško je bilo izdržati, ali ja svoj zatvor ne bi dao ni za šta. Ni za šta. I isto tako, kad je zatvor u pitanju, spomenut ću jednog profesora Kasma Hadžića, on je bio meni razrednik u 3., 4., 5. razredu medrese i dođe jednom načas, sad nekako usplahiran i kaže, evo, djeco, sad sam se sreo sa mojim zatvorskim drugom, a to je bio čuveni profesor na katoličkom bogoslovnom fakultetu, profesor Jablanović. I biskup, eto vidiš. I kaže, sad bili smo u zatvoru. I kaže, mi se trefili, srdačno se ispitali, pozdravili i tako prisjetili se nekih detalja iz zatvora. I ja njemu kaže, desilo se, ne ponovilo se. Međutim, on reče, kaže, i ponovilo se, samo časno i pošteno ime svoje vjere. Pa mi je tako isto ko da me ošamario kad je to rekao, oko mene se zatvor, ona ulica se okrenula, kaže, kad je to rekao, vidiš, kaže, s kakvim je on uvjerenjem bio u zatvoru koji ja nisam bio svjestan. Ja, kaže, na te njegove riječi, rekao sam profesore, tako je, upravo ste, svaka vam čast. Bilo je teško, o svim tim teškim detaljima ovdje se govori, o tom jednom teškom sistemu kad ste prepušteni sami sebi, nažalost, pogotovo mi u islamskoj zajednici, na primjer, za razliku od katoličke vjerske zajednice, kad je Filip Lukin bio osuđen, odnosno uhapšen, banjalučki biskup je tražio i na insistiranje njegovo, on se je pojavio u ulozi svjedoka. I ja sam čitao to u medijima. I biskup je banjalučki rekao kako je iznenađen i šokiran sa onim što doživljava njihov fratar Filip Lukin. I da on Filipa poznaje kao čestitog čovjeka, kao moralnog čovjeka, kao pravoga svećenika koji zagovara ljubav, a ne zagovara nikakav nacionalizam i nikakvu mržnju. I to su mediji prenijeli njegovu tu reakciju. Za razliku od nekih naših ljudi koji su, da kažemo, kazali i govorili pored ostalog, ako bude kriv, neki bude osuđen. A ako ne bude kriv, neka i ne bude osuđen. A ja u biti i de facto jesam kriv. Zašto? Zato što sam ja protežirao i zagovarao ideju religije, ideju vjerovanja, a sistem je zagovarao ideju nevjerovanja. I mi smo de facto bili direktno konfrontirani u svojim ideološkim pogledima i zato su me stavili na tapet.
ili u ono vrijeme, nažalost, evo, Preporod je, kad je uopštena grupa intelektualaca u Sarajevu, Preporod je pisao u jednom ružnom kontekstu o njihovom nacionalizmu, o njihovom političkom i tom nacionalističkom angažmanu. Preporod, naše glasilo, pisalo o to. U negativnom kontekstu. Dok je, na primjer, Glas koncila pisao u odbranu tih sarajevskih intelektualaca. I sjećam se rečenice kad kažu tamo u tom članku, ja to navodim ovdje u svojoj knjizi, ako ljudi odgovaraju zbog toga što su javno objavljivali nakon toliko godina, bivaju proganjani, ko nama garantuje da i mi nećemo doći u njihovu poziciju, na njihovo mjesto za ono što pišemo danas. Eto, braćo i sestre, imali bi puno još toga pričati, ali ovako smo oduljili, ja bi s ovim završio. Još jedan put puno vam hvala na okazanom povjerenju, na dolasku večeras ovdje. Molim dragog Boga da vas zaista sve obilato nagradi za vaš uloženi trud i za odvojeno vrijeme. Hvala vam lijepo. Svakog dobro sa vam. Zahvaljujem se profesoru Mehtiću na ovom svakako nadahnutom, zanimljivom, toplom obraćanju. Vi, poštovani prisutni, sve ovo o čemu je govorio profesor Mehtić i puno toga što nije spomenuo, možete naći u njegovoj knjizi. Knjiga se može kupiti na izlazu iz ove sale, tamo su određeni momci i djevojke koji će vam biti na usluzi, a i profesor Mehtić će odmah izaći radi eventualnog potpisivanja ove knjige. Ja vam ovu knjigu, kao neko koji ju je pročitao, zaista toplo preporučujem i iščitavanjem ove knjige vidjet ćete koliko je važno da čuvamo slobodu koju mi imamo. Hvala vam na pažnji, bili ste pažljivi slušalci, da vas Allah nagradi i ako Bog da do neke druge prilike pratite aktivnosti Medžlisa Islamske zajednice Magreb. Salam alejkum.